Ja sam Matej Crnković iz Odreda izviđača Jarun, voditelj sam Centra znanja pionirstva izrade drvnih konstrukcija koji se nalazi ovdje tu iznad nas. Šta je pionirstvo, odnosno Centar znanja izrade drvnih konstrukcija? To je program koji se temelji na izradi raznih objekata, patenata, igara i građevina, od oblica, balvana, dasaka, isključivo povezivanje špagama. Zašto to uopće radimo, zašto je to dio programa izviđača u Hrvatskoj, a tako i u ostatku svijeta? Zato što osim što daje djeci korisne vještine, poznavanja samih konstrukcija, raznih skela i tako dalje i vezanja čvorova koji će im služiti uvijek u životu, daje im isto tako i veliki osjećaj postignuća i ponosa kada uspiju samo sa špagama i malim oblicama izgraditi nekakvu osmatračnicu, podignuti tronožac za kuhanje graha ili variva iznad vatre ili bilo šta drugo što mogu napraviti samo sa svojim rukama, a izgleda jako dobro, jako je korisno. Nekad može biti isključivo funkcionalno, poput nekog stola, sušila za rublje ili slično, stolca, klupe, tako dalje, a nekad može biti vizualno atraktivno poput osmatračnice, poput nekakvih kapija, poput nekakvih jarbola i tako dalje.